الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا دنيانا بالشريعة الغراء وفضلنا بين الأمم بالأخلاق الثانية والبعد عن أخلاق المنكرات الذميمة وعند عقولنا بما فيها من الدلائل الواضحة والآيات البينات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi dúpẹ́ náà máa wù dé dá mi dídáde ẹ̀dá mi ẹwàdáwàdágbé wa ìta náà mi gba ìhógbẹ mi tán zizan dalè náà ṣe sẹ́dọ̀tẹ̀ bọ̀ sẹ́lọ́ ẹ̀yìn àgìgò náà mi tají mẹ́kódó wọ́n náà dó wà lọ dágbé dèé jẹ́ ẹ́dọ̀ yé ní mọ̀mẹ́dé kan kó zizan dàgbé pó. Sẹ́lọ́lẹ́wẹ̀ náà zọ́bọ̀ gbẹ̀tọ́nà nọ̀là náà núdé yín nú àgọ́ jíjẹ bóyínlá bóyín núdé sọ̀ọ́ dè mẹ́pọ̀ dè mẹ́mẹ́ ayé al-munkarat al-zamima mọ́ ẹ̀ máa wá iyọ́rọ̀ mìdó náà nù ní tamẹ́kún nímẹ́kún al-Qur'ani mẹ́ ma doho kaka eno do afala tatafakkarun bemi maale no poya filevo ena do afala taqilun bemi magba takame kondo khowa de filevo ena do la'allakum tahtaduna minado nyali eno be sede maozewale na to jilo mi do aliwoji e ma se se lo watata adafuni yin nude mi ma do weji jode ma ogun de alkiyama zagbe wende nu akosusu na wa bomina dodo masi kabi manyo ma wo ni blo fi fight to supo podo na to pona menyin wa na to etan anabi mi to Muhammad sallallahu alaihi wasallam de mauze webo al-Qur'ani ne na doblo zeme na lebise heze de mapo e ma dan de ko bogo ma do ko mo dali eto fi fara ni mo sabe to le ko eto gbenle modo polo alfa dao de wazon do ogbelogo de wendenu mi la wa gbeme do bonyo e pode o wa wajo mi wa gbe tó bọ̀ mí àgbọ̀n yẹ kàn ẹ́ tọ̀ mẹ́ gbódódó mo jẹ́ mẹ́núdé má ò dúró tán má ò ní zè mẹ́bi sí ló tẹ̀dá gbẹmẹ́dẹ́ lọ́mẹ̀dọ́. ẹ mọ̀ràn fọ́sọ́ èjìgbò mọ́ pẹ̀lú ẹ̀kẹ́ pé alfa àdévolẹ́pọ̀ imam dáwọ́dáwọ́ dé epo bọ̀ àsíá islam tán pònú yẹn tán pòdì àlọ́ ìtọ́mẹ̀dẹ́ gbélẹ̀. má ò wẹ́nfọ́mi tọ̀ déédé wọ́n ẹ̀mí dóde àfọ̀ ẹ̀yọlẹ́ híyà ma ke adi bo won vola na shiri ajijime mitogbo imam le bise bo ma de medepo ena godo
meni alpha bonobon yekan TV Sunna tome dola ma obo klo basa do pona meme bisi ni ma oni dike dagbede ma wiwa na ebo do di azolowa ma oni ma do tewe akosusu eton ma oni dike ni mina ma deme de gbe me finia di alikiyama zame o ma alikiyama zame o ma oni ma gbedo asina miwe. Oh mesdames to de ma so de fi sisi jaha alhaji sakasefo arikoshi dedo ati dagbe do gbeme gbedo sisen dagbe bo islam somo yese dagbe bodesa vietonle alhaji abdurrazak alhaji Moussa alhaji Yakub o yemede poboyi babalosi vile bisi bo yema dunu bo won so de wayi yema dunu bo won so de ja ye fle so de wayi bo so de nukundo nde do islam si asia ni de aga ni afanu yen tole ni ade ko ma o to la to menami dagbe mi to fi de je ma no te do fine ma na de ke na so de jijeji nu de hu gan le bi se de nde ma no wa na me de ho gbe me fi o de sise godo wa jijo ma di ke bo asonyina kana kule mi pon po mi me de doto TV Sunna Yoruba de fide pepe de mi no se de le jijo ji we me bi se na no bo fifa ma o to na kondo meji agole egodo yina kan do meyo o wa ma o zo pon meyo o do ma o pon meyo o se ma o pon ma di ke bo mi na yin o blo pon ma na di ke mi na ya si alokaka imo onu kon. Nam meni azoato de fiole sunu eton yonu eton klepo zanpo eton ma ke adi we na da lo gbabodo jo etedi mi ton bo we ye ton ko we bismillah no le ko bi o ko eton be po alhamdulillah po we no eton de ye de yo ma na de ke bo na de yin bo na so je aso o meido epachena tito yobo ma ozeda lo mene buka so de lokun he Dr. Abdurrahim Shitufani jido dagbe nawe poto nutin toto de do gbopo de ma do gbopo ma na de ke bi na do albarika dem bi o nawe do ni chimo na mi do sule ma o de do to de go mi to zo bo yin to na me bi se ye ni mo gbe bo zanu dagbe jini ma o ni so ke alobo yi azon e to mo godo e to yin o bezo jimi to ko me ko le bi se ma ke adi boy na gble nam ko de ji mi wade egbe de mi we me lawon yo do tezanji ko de mi na do e ko de abo kan lo edige abo so de bo mi o do ko de wai sigba ma vo do nu de gbe gble bo so de ke mi do su de gbe to le gble taji mi me muslimi le o se ko we muslimi kede a gbetole bi se de won to do poropo me ni asero fide egbegbero konnato tabe to eyin me yan kan de go to tanye to eyo do azito ali odoko je asisun ali oloji mi o do ko pe de minima de ke ni mede fo na anyo to ni ke mi to glewe mi do mi na so lewa ji pe de go etewe nlo asihiru وشعوذة في الإسلام وأخطارهما في المجتمع obo pajile ngo tumona mi bo ama ngo do ne wai nu de yo nu pajile sihiru yeni zenu de di odo nde na we bo ona de pinpon do nu jo nu we cho gan cho nde mo ade me we lo mi do ko bo ko de o abi nde yoro magic de gbetole no biblona me nwene la bise ye ho be do ndo poglo bo ye wa to bise bo wuri do po mi na so afro kana mi de pede anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadisi to de gbajumo ganji bo pe kako bo pe goko edona mi do innal halala bayyin
wa inna la harama bayyinu wa bainahuma umurun mustabihat fide mi jona gbon egbebona dende le deni boya nyepo epo de tin de alo eneme abi me de do sena me biblo edevo me ka so do isena yosre devo bo awele bi se no pobo he won gbegle anabido inna la halala bayyinu nu de je do gbeto ni wa nu de bo de ada e de ada gbangbale wa inna la harama bayyinu nu de ma je do gbeto ni blo nu de wi osu e de ada gbangbale ni mele manyo ya ye me de biblo nyo do nde blo mi de yo enyo aka so bado ni gbeto le ni nyo de blo ade boy manyo ni mele bu manyo ya onyo edo ebe manyo amadi ke ni eni motona majiki ni bo pajle nam usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla memenyi muslimi le e ma jedo mi nizi alo mi ton kere posan popo wa na bona wa tori medefo utu ko de medefo dido utu otaka mi ton ale plebo mi na gbada lo le bi se do bona ite ma onu kan bona ko to fo e ma je he wazo mi do mi na so le waji do e popo de le mi freedom ma odo wala tamutunna illa wa antum muslimun awa igba me awa medema kawa bo si awa anayi ni mi yi mi ma do na wa tun gbele me illa wa antum muslimun afi mi ni me yi sinsin islam se na mawo islam lo me die jiwe do e jero ni ani do pe na mawo ateno yi goro ebe agbedegbe ebe mi ton bode ewu e foto le mamla de wa glagla bi se ma gbadana ye dulase kakaka bo se ko igbe anodo ene ne mahia e pedo ni ani domo amo nude le wa ti bo ayi alona do edo wa bayina huma umurun mustabihat ye wuludo po nude jedo ni blo e ma do to de me bode do fo bo nude ma jedo ni blo ele de ko de fo me me mina mo nude jedo ni blo de kon eton lo jaye sono mo nude ma jedo ni blo de kon eton ko ti abezo me gon e na mo de bodo me lo na wa mo de merci na wa ise to de nam me dodo nude yodo asihiru wa sha'awaza nude yodo yeni jilebo name enayin bo pajile ye jilebo egbon fona ye wa ma abi ye wa bo jijila wa do nude ye do na we bo egbon fona nde mo ade ete no zon bo enojo alhamdulillah anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eto mo tumo o mena mi ma bo mi na yan do medele na ti bodo nu yan dele de hadisi anabi ton an jabir radiyallahu ta'ala anhu ni ma no ko medo edo weza mao ala ton fifa mao ton ni mo edo le kuli da in dawaun azon de gba ono ti agbasago na gbeto biwedo amaeton bueno bo azolo ene edo ko edu meyin amawato azon gbona meto anabido azola bisewedo amaeton fa iza usiba dawa'u da'a buri'a bi iznillahi azza wa jal ni gbeto de azondeje bo azologbe muhammad e ma odo ni pobo eton azolona gbo bi iznillahi po gbedide ma o ala tonpo do amalojido amayo pono gwazole gbedide ne o ti di amaloji uwe ma odo ye niyan e pono gwasona halal ni e
anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mi wa ikweto de vome zo Abu Daud modo po at-Tirmidhi wa Nasa'i yirosledo Ibn Majah wi osu tedeji zo Usama bin Sharik edo iya nabi gun sallallahu alayhi wa sallam wedo po bomo upo sabele po de po bo aisisi eto yesi an je ta idido be khewe jedo tana ye no do ni khejedo ta bo amajodo ni fun ni so a de ku do ni sabele di anabi gun ye no wiwe di wetono sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ridwanullahi ta'ala ala sahabihi fasalamtu edo mi salama usamat edo mi salama summa aiditu bo asian aisisi mi to we arabu de ile ye wa arabu video ile wa mina ha huna de mo de bo wa bo de kun ade si ami obo ebi ope bedo emeji kota edo de gbelogbe yedi dodo ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iye weza kumao alaton anatadawa be mi so blokun bo amasiton sallallahu alayhi wa sallam se woche be mi so blokun bo amasiton eso yan tindo eso yan tingodre eso yan maeton àbí àtin lọ sí hun do àtin de vo tin bo hun de no ton awe ton eno bo asode be mi so blo faqala tada'u fa inna allaha azza wa jal lam yada da'a illa wada'a lahu dawa edo mi blo kon bo amaton amasileton na zo mi ton le do mawo agigo gan emaze azonde wa gbeme bogon maze kun bo eton wa afi azondo poge we ma do kun bo iwado asonte ma do kun bo edo al haram nyoho gbedo ko nyoho be ovo le bi se o perime nyoho no mi don le ma ona kun mi wa na mi fifade agbasame adisi ene mi modo na mi joloje do yeni blo nu de yin amasi minawa epon Abdullah ibn Mas'ud qawiyatun edo anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam do ma anzalallahu azza wa jalla da'a illa anzala lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu edo do ma Allah gahunu poto emaze azondejete wa gbeme adafo ni blokun bo etodo su no de garopo edawado alimahu mana alima menyo elenyo wajahilahu man jahilahu me manyo ele manyo ene wa zombo mi amodo menyo gbogbo amaton le yede ablublo eti de alfa me eti de woli me etide amawato je yin bodo mi bo kono bo sodo mi yan wono e ma yin doklo le ma o ma gbedo ye ni ma yin amawato we amo bo kono yin lo e no kan de le wa nu de no kan wa lo le ye no ze nu de yodo bo pajire gona alfa ti bo yun ama gan jido ama lo gba so le ni adon le wa mi tro le o yan da malepo eragbo halal bayinu ene halal ama mi wanu aize nude yilodo asihiru ati ash'awaza magic le bronze gona fali mada eta to beno blomo mi me yal fale deme yo nyoda ma nle no wa halal ama ye wazin devo boze gona ene lo haram nude ze gona lo we nde dia blume boy dona blume nude wiwa misal beto timbo ko me lo je no wuli tegbe eno jodo nyon leji ko me de no wuli me mewe vovo we
mais de vos timbres ni à bord de les blocs moins de ni pour nous contacter na onyo comme des encore de louer bonno à maître et ne m'a pas de amodilo ye wa modo na we na block bobo na have awala njona zamoto njona imejo me boy ko ti na di boy na di we de nle wa ni do afa we yan mo tembo ye do meyo shewu dawo woliwe e wa ipon nu de fogona nu de progrore do be we de nu me lo wa bo wa gun etan o kan se do na ko me lo no wuli mo san me we mo damlo di wezo modo innal halala bayinu ama die de anyo e boy ko me votu si ama halal ejeha oh ama die de anyo e boy ni avugoton ejeha ama die de anyo e boy ni oh nemino yodo sasuton ejeha halal ama die de anyo e boy ni do be to tanu si amasin we ejehe modo pola amade vozo ti bo anyo e bo ido nu de na gbagba eno to yan ko yo po fule bo na de kuku enele de anyo ele bi se halal amo awa modo ene ma zo bo mi na goho ene ma zo bo mi na gbapwe da o ene ma zo gbe tole na no dapa mi ton ene kede mana pe bo gbe tole na zemi do nu pe je kede to ko de memi de to de memi de ene godo awai bande yodo asihiru wa shawaza gona we de melo walo nyonu we abi yo pofu we bo gbagba de nu wa he e to to pe eno mi ogun tegbe ena de goku una vi fozo na meto ena kun to re chobe re gbagba we amasin to amaza gan ponko azabi si aporopo obo awado amera de be ma ku awe mi na mo so pe ro an to keke bo ibo go e ma wa de bebe di awa izi azin ado ni ko azin wa be ena mo ko eton to din do yade de ko eton gbegbe upo yade ko ma tin do apaho e mi jale menu eti de gbe me fi wa upo gbe to ko ma do apaho mi ne kan bi mi de le menu eti boy ma do ahodo ere akare menga do ahodo bo ade aholo biyo fidaje ne asikhira e wado ma o de kode na do na wetin aja so hun kin azin wa azin do ni zin kokro pegbe ton sin azin ezewa aya azin lo de asieto mi si se koje media lozeme faman lam yatub fa ulaika humul khasirun awazi azilolo bo sagbon atogun jina yalo abi filo de asoje tobo amade na blokun bolodi asiwe bo anyo egbo na gbo halalan amode azegon haram we ay mutashabihat ewuludopo awulidopo ezonba so to gbele de ma onuko aziene awahegun atogun jina bo hegun atogun jina wado ni se pa ni wa de agba edemele ye mo yen vile kede ye mo deme awado do be yade abi tan de we benye vi bo se so adogo me na vi to e mo do be adogo lo de si so emia yen vi de be adogo me ne nde blene me lo do je abajo e so to lu to mo gbe asu ni eyan si we mo fi de mo blone to kan to gbagba de ku me na vi we e so to lu to mo gbe asu ni enyi wana suodo de da yi pe nu edo tanye ton abi suono we abi mede de kwelogbe ewuru keto eton ne mama jijina wa nyira do enele bi se menton ye mede do de me po yo su de yi to de bo isi bo di napo etewezo ajo nanyi wale yi ni mo do be ki wa so jawo ezo ba blo mo de ye vile kede we tonzo azime la ilaha illallah mene wadi nado ye benye video atomena fiemi ton be afa lele amawa to lele we so mi mo to na ko yo be le mi jo amodo e kan pe gba we so mi do ti na da e be o kan pe susu gba me de nu mo nko blole e su po bo mo memo e ne le bi se e do e nu de ma jehe do ye ni blo adon ero popo nu de je ka do ni blopo to zero dopo de peto enu kuma we din na bo nu eto do gble bo ni ro osun ahe ari ato do sun ni gble do
mao Allah subhanahu wa ta'ala edo de al-Qur'an medo wala yuflihu sahiru haisu ata suratu Taha aya kade ba eweropo 69 maudo la yuflihu sahiru haisu ata mede pepe de nu wa bo pajile tenta de ablobo yin azonbo lobo ablono ba azonbo bode jero ni wa ni amode ablobo zenu de fodo ayimenene ene lowo yin do agen asoto ebisegle ma wado wala yuflihu sahiru haisu ata mede pepe de nu wa bo pajile e ma mo gun gan e ma do tadagbe we de gba e ma mo pe lo zan moto de ko e ma mo zan nde do le de pepe ma yin dagbe ne kaka je video we zan toji ene na zo mi ngade azo be do pa gbe ma o ton we do meno wa bo pajile me so yi gbe na do nu de do ene nugbo we mi mo do be o wulu a me lo su e ma na mo tada gbe de bo zan do e ma chi do mo nde ma jo we do gesine ene le zo bo mi na do do be nu ene le enu jago me defo e gon eton e so yin do ajogban eton we de sege blow the wind enu mi de tin di wa do ne do be a ho de jijole bi se anamodo to asito de do ene nu pajile mo abi ye na wa se ye na do kini ho agon kero po wa ni ho agon kero wa ye na do be asito le ye o se vito esi ogun bi se do loko de me bo de kun eton nu wa so okun no ku so we to to gbagbara do pole ojan agon kede a ho wa ene ye na do kini se do ale clan mi to ho de gan ro po me examen àmọ́ ní mu ken ama di ke bo una kan we to ba na ise gun se wa ní azi agon ken wa nu kun to eme mo na gba agon ke lo ní egba ile ole kanjo kere na mo de me ye na do do be kanjo fi to eton de lo ko me un ni ase to le go ajo ne de ali clan to ho ne ko so ana di na ene le bi se de be we nde mai mo ene anawa leko bo na wa se nu kun to pon me mi o yin wa na bo ndagbe o de chiche mi to le ene kwelo egba gbogle ni e vito ele so aise mo ina ido mo de to ga cho amasin de na blo na gbagbara jan ede ya blo ne ene kakana seropo le vito na jejije meji awana do isedo ebe ohun eton lo de nu la ilaha illallah uwe wajo me odo wo ma ku da se to town hun lo ye jo bi se le obo mi lo so se nu ku mo do obo na ai don amole owe de be wazin mi muslim le mi show mi de mi fe ma o Allah subhanahu wa ta'ala ni dike ni afo mi ton ni lido ni ayi mi ton ni lido ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinika wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ni ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ tí ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa we God TV Sunna na nude yolo bo pajile nde no don wale mina so ale kona mi de le bona waji nam meno dodo nude yodo bo pajile do ma odo suwe do alo de me ma do alo de me nude ni mino se jede we anabi Suleiman anabi Dauda yodo yeme awe nele nde ma oblo na anabi le no yodo mujiza wa yi asojiao de yo wa ye masotiba de na mogo wa yi karama me ma ono blo na le wa yi awliya ilah karama mo kono wa pododo ana prepare nde bona blo nde na ma odo suwe no jilogun ozewa woli de ma bi odo blo karama na ma o we no jodo nde de jijo melede mi mo na blo le ona mele ma ono blo so gun to we
e ne beto la no de wezo to ha o kaka bno ke melebu yedo khatar sihiru wa sha'wazatu wa la kahnatu wa la urafina ala al mujtama nude ilodo awo chiche obo kono kanupon alpha kanupon nude ilodo yen bulo bo pajire nuenele edu afia sade buno tonwa bezan petoton tita al abasu bi aqaidi nasi wa ifsadiha yenoze yise petoton de dodo maogo yenoze buno blo aigun dana yenoze buno blo aigun dana pombo melona de frufru pe yedore do be nude de wiwa wetin milema kode pepe na do nawe amo alijanu mi tole yele na tumo home nawe ene utu aja so hun ho papier ramu awewa na gide majo atumo asiri ene de pepe na mi do gbe denu adido we mere fo na ibo do wa sona yele do kino ko papier ramu awewa na gide bozewa de aze papier ramu ene wa no de gbe aton wa no gbo we no le bi se beto no do atan po me kule kun ka so no wa ni ka wa de le ti umo me gbe so ho mo do kuro azon no wa ni azon le wa amale ti umo me gbe so blo kun gbo eton na walillahi alhamd me nyele ma ni zal baraka de mena yi no gbo me no wa gbo e ka do alo de ji muslimi na no o de wude zo no gbo me lo le me alhamdulillah yewa dodo ze papier wa papier ram wewe pepepe azewa de azewa le nude no yoro bo pajirele majikile yene debe mo yewa bi okome boze ati gwe bodo be we malo ni defi mina wa eno ko bodo nde na dole kaka bo aton bo aje gan welo bo ayo e ko do ne no yin ewa ba ti wo ba do ma lo jibro kini ya lo gbon ji de ya lo gbon ji le amo iko to we amo tati de ji we amo to we iko amo no we iko amo ko de mi azo amo le bi se ki kan ji fru re kaka wa yi a ko gboro po àwọn re do po kokoro do po nde do po ata do po afi do po ye kan bi se do fine bo ado mele po ipo do ko we de nu ahewe bi se ko so anamo ko ya do ko so khada hide bo ko so amo ha ene ite blone ala abas bi aqaidin nas yeze iseto de ayimena gwa do nyom mawi yeze boda ihuna don de amofenela ya na dinna me de do be nu wa weto adi aizo ma ogodo ma wenu wa no kheme me ne gwa na za idolo gwa se nu koto ma de popo na evo nu de mi ka mo ine de be pata eme ndo pole nu de zi alo bo blo na we bodo blewe eka oti hoho subhanallah deni wa ifsadiha bonawa ke seto egble ni seka gble do megbeto aya de do wala tamutunna illa wa antum muslimun mimma dona kuzo gbami afini muslimi gbeto susu emi de islam sin ko yiro na amogun aliene ko ma so de islam meba de wanyina di wen do be mimme de ki alquran bo yin alfale mi lo sule no blonu mo kolega subhanallah de ni de nde ilodo ye ni blo bo pa jere me eyan edo be di adale tu gbo we abi apa ale tu klamo nde pe mai abi azode we ye wa se aloke na we abi chicho de ba de ene na jopo ye wa se aloke na we wa se do we mame ni se do we mame la ilaha ya aloke yo na bilia na hoyin kweto so we so pro a obi emene zero nde pe mai mo wa ndo na mi do de mai mo ye na se aloke ne bona se do we mame do be ni ade yi fide ajo abi omo to de ma won se do moto lo ni okun mi okun ma bi emewe debewe e ma won mi okun gbele debewe we de nu wa se do we ma me bo ko so a to dinna la ilaha illallah
ye na wa ba deji ni ba deji le onu kuto mo le we ma lo na wuli mi o la ilaha illallah be we ma lo wi ajo abla sidan bo do wuli mi o mi kan se do e do ni aze do moto de wu abi so keke de wu ni ehun mi o ma bi eme we do ni abi eme ejo na bi asidan we eyo we ma de aze gan lo nlo bo e wuli mi o lo e we ma lo jo gan we bo ejo abla asidan bo do wuli mi o debe we no na bi se mi moto na me din no na bo moto na bi se debe we mi ma di ke ni me de ke islam me ton blewe wallahi ni mi ma yi se bo di alozo mi ami bio ma mi bio to me gbede mi associé me fa ama man taba wa aslaha wa amana fa ulaika atubu alaihim me no blo ni tuba me kono blo na bo wi so di nani de gbe bo yi ma o se eyo yedo al abas bi aqaid nas yododo hadis wal athar wa adhkar ododo ni ajro na tozo home do bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah yero ni adomo ma odo suena de protocol god code na chiowe bo hogbe to na do ebe mi chio ni ibo godagbe mere pepe de oze yo da lo ko ma so di nene bane ai fasada ha eke se to gbezo ne wu ere be eso de islam me a to de no kide masalasi don nu de zo ba islam me to no gbewe ne be yi se na bo pajire abi gbeto no wa bo pajire me no wa bo pajire aso yan fa bo ke Quran ka bo ni akenu le Quran we ni ano wa bo pajire bo nyo do be amade islam me Quran de ha de ma o mayi do asikhiru yukhraju min al-milla ndeno de mezo system do po wini e mai menu ha kede menu ha za khi ha de we kosu de wa ndo anywhere di nado nyane ehumi o gan akan ajegun to le amo lo le bi do do e be o se ma do nu kon lawe yo se ma bo e wuri mi o de nu kun to me nu ene le bi se nu pajire ka awego al-kazbu ala nas nu de no to wa ndo e be eno do de be do betoko nu de wi wa we eso yin azon agbasa meton we nu de wi wa we eso yin kule pon eso ma ogun bo de kan da ime nu de wi wa we eso yin do nde ko su si alo to bo pa na we aton lo le nu de o de go we wa si se pe abi ndi azi alo to bo ba na abi de o de kan da ime na we amo me gba ono yi nu kan to bo pajire wa to we ala kazibu ala nas ye na do de be na we do melele we nu wa he eyo gbere yo do na do melele we de nu wa he be aso do ise na kan da ito we amoso do ise na kan da ito we amoso blood wa do suba do amodo be adua ma di enele wezun bo afa de bo le di yin bo digbe bo du akwa bo gba pe dawo do ye do nu mo kole asi bo beto le ka di na ye la ilaha illa do de beji ye me bi se otutu mpetewe ye al kazbu ala nas de be do me ko ene ma o kado ala anatullahi ala la kazibin me de pepe de ono do de be do me ko energy abo sosie me mi ma odonu eyo we de no sihiru e ka so do wa la yuflu sahiru khaisu ata fi de pepe de gbe to gbo ogun alode mi agbon nde awa na de pepe amado tada be do me wa zuhur bi madhhar al awliya melo yin ko eton na ton ye nanu mo eta idi wali ma oton ndi don go do me de no ikimu de makaton na mi fi san de ni kan ko le bi se wakati le bi maka no ikire ati esu kota kimu de na pe mo pon subhanallah boya ma so yi tutuba eton ni etuba wene de o kimu na ata iba azambi kamala zamba la boya ma o wuli wezo ma o tun asiri eton boya ma o jun aso wa ka ko lu fe ma shi ati la bi se de ma o sin alo mere pe mo so da wa eton epo ma o popo re we de no eje ma o godo nu de so ni atogo deme uwa ido ye na no ze no kun do wali ima oton do enne lo ba melede do ye do anyo mi do wali de to mi to me de ko mi to me de gbelo me do nu kankan mi yin
mi o mo de ro ebe o de wa si blo le o bo se popo yin to gbeto le o me loja iboku gbe to ya bo e fun mi o ma fa de blo mo pon le to me fi to fi na ga ro pon do ebe yo bo pa jire we nuene ndele tibo ede ayo legon ede yo ba legon bo eno yo ro shubu sere edo aloketo edo opo eto ba eno he ni esin to gbeto de do gun awule ole ena ja ra ro po ene le bi de pepe me pon bo e ma ka so ikun kan ene le bi se bo pa jire we eyo mi no do ko bo mele no do we anabi Suleiman adosu ebloga no de mina kwacho mina idode aya te mina hanami wa ido yemenyi amawato abi yemenyi afaru kiano abi ano blood waname abi de pepe de agba oyin ma odo de alquran me suratul baqara aya 42 wala talibisul haqq bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun mimaze nugbo po debe po bo wurudo powe but wataktumul haqq mimaze nugbo lojo sedo wa antum ta'lamun bo mileka yen dodo aso de jede amade de khoto uje na blokun bolo amade side de akime atindo de side akime ati godoloje na blo aze ne cho sedo de nugbo lo e halalo aze sedo watalbisul haqq bil batil bo awazi debe de yin bo jirejele awazi elebo to klemele la ilaha illallah we de ru egba kan ka bo mo kanjo de me to kanjo ene ma wa de pepe kanjo de ma fini pro we da mo pro mi to we da bi sabu we da bo to de me edo system to de no blona bo agba bo mi mo ro kanjo ton kanjo fi to ma fini pepe amo gbagba le ko me de bo de kanjo e ton wezomba emadibe yeda masieto ne gbebo nanu na asaton edo na jamlo doji ganji bo andu ganji bo afoda ganji ne weda enaje wi joji bo leje tin to me ene lojo ezewu yo sedo la ilaha illallah bo mi ma mu ene lojo amode mi na mo bonaze edo waleyi mi na mo edo Qur'an gbedo wala talibisul haqq bil batil wa taqtumul haqq deyin bo halali lojo mi ze sedo subhanallah melama dike ni emo agego amade ma otaton agego bode mi jireton uwe mi dike bo enimo ene zo ba mi na yan do be nu de yo do enele bo jijirele eno wulu ayigbe toto to gbo wulu taka meme todo mi ka odo na mi do Qur'an do be afala ta'qilun mi ma gba taka me pon ya muslimi afala tatafakkarun bemi ma nle aye mi to le me pon afala la'alakum ta'taduna bemi ma bro dede mi na di afogun bodo wa ndejo subhanallah ene le pore mi si mi mono yi ne le sewe konu gbo ga mo ya ro afa de re nu gbo ado de gbere me mi de din ku ve asi subhanallah bodo de be ro ba go ko ni mi akon ago ko yawe ana tru gbelo me na subhanallah eyo mi no wuri do po mi ni wa ipon ko jade mi no se wa ndo be ni e ma tiyan Suleiman ejilebo Suleiman ma jilebo mujiza ma oblone mo nde blole bi se sidali ezo bo ma ode me na mi de al-Qur'an suratul baqara aya 102 ma odi do na mi do auzu billahi minash shaitanir rajim medelati taidi yenko mano yemewe wataba ma tatilu shayatin ala mulki Suleiman yeleyin alfa yeleyin awono yeleyin amawato yeleyin menu de kika bo jone bakun bopon amo yese to nubo kodo nude legba shetani nwa boka do akoludu ko salmo to mele wenele etsu pofine alo awe wende yilodo magic de bo pajire egbon bo wa titan shaitan e khandele to alokona kholudu kho Suleiman aton bo ye no fe do Suleiman we kan ogboda izi bo pajire da izi Suleiman ma kan bo pajire da yi a shaitan ni we wa halafa eto
bo kanda yi de welonu wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatinu kafaru me yodo Suleiman Salman ema wanu dia gona mawo ema blo nde yodo sihiru ema blo magic de pepe de jona wupodo agable kisu topo ya de jobo eno gbojo wa mewe ya de jodo po wuri wuda posicheche we ya betoni kan kone ni dokolo ni mele telen we ya boy na ba me dokolo po me yo po wo je do mo eni la bi se de blo mo Jesus ema ebo padile ema ze nde gona nde boy dojo mo Jesus bo ma oblo ne wezo do wa ma kafara Suleiman walakin shayatin kafaru nde yodo bo ti padile bi se Salma Suleiman si gwenu wejo amode na jolo ashetani we wanu akorudu ko eto si azepoji bo nlanu enele bi se dayi bojo do fine nam yuallimuna an-nasa sihra wendenu ashetani de fine ye manyo do Suleiman na mafine wiyo de je fine le eje nu de yin nu takan zeyo gona yo enalezunle enachile eje bi se doji fiena mimo chakatu de no de do menele sapata de no do na mele aze de no bo menele nu mo ko gan bada enele ashetani we khanu enele e ma do ma wedo ni Suleiman ni blo ashetani we blo enele na wude yu alimuna nasa sihra alors ko mene e kon ye de wilonu de we wa to fine wa ma unzila ala al malakaini bi babila harut wa marut malaika we de letin no harut ko marut ko ye rasule ye wa yi won gbeme bo wa no gbeto me bo kaze gbeto si agbasa ma o blo na edo ye rasule ni wa gbeme bo anyu nde no jo de gbeme mene no le de ye ja ye rasule ye nyon nde yodo bo pajilele yeme awenele wa yuallimuna min wa ma yuallimani min ahadi hatta yaqula innama nahnu fitna ye rasula degbe to le bodo ye mono kun mede pepe ni mede wa gan to do mi tonu mekun gbe ni tonu le ko wa gbe ye no do na ere bia mele de wa gbe me yo kule pon si afojiwe mi gbon bo wa gbe me fala takfur irasula no gbe do ma ogun eson bo wa irasula no gbe na mele amoye blonu mo ko le bo ma o do kule ye pon fayata allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mari wa zawji wo gowe ye le gowe ye plonu de do me awe de nyiwan na ye de le ni blo tin le kwacho sanku ye na gba kichabo kwa humbo clan asupa sipo na clan ye lewe ke ne wa gbe me fi de zone be me weza kunde wa ke wa gbe me e ma ya na ma o si me de ke wa gbe me de ma o na kule kun lewe ke wa ye kado mile kule kun nya ko we mi bo wa gbe me be ko su din de ya de nu mo ko blo nya ko we ayin na yon gbe me ka so ji abapo ipole nya ko we ayin na ye rasule na so ajiyan ko bo ko eto mi na ido de ma onu ko e wa dodo me eneno le wa ma hum bidarina bihi min ahadi illa bi iznillah fiene esiso yedo bo ene de bo pajire lo ye mo so ze o fiesa imo me ye sedo wa fiesa lo na jodo jiton adafoni gbedide ma oto pon imo mina modo legba yedo ikode yedo eno alakhanas bimana iza zukira allah ni agbo yilo ma osin ko ena me yedodo ye pasudo e supe pa ni re fide egbon bo wa leni e ma gbon ma osin ale ko bo wa legba le ko egbon bo wa ye ni pasudo meteun ni diteun sigba me yedo ejro na tun pegbe bodo bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ene ma di aweto fama asabakum min musibati nde pepe de na jodo meji mi bore do zo ba ogun we na ton zo bo wa nam wa yata'lamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum nu de mi de piplo gona azon de halal bo mi hen
nous de mi de di dosi bo kunkno gona yedo ma yaduruhum nde na do fie sawana miwe wala yanfahum e ma to dagbede wana mi wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min halak mede pepe de odo alodo nu eyome boindo edo akwe amo aye to bi se wendo bo pajire wezo bo edo akwe aye to ne edo jijo aye to ne nu de wi wa fie ne le no bo edo mene no shio nanu deze akwe to bo re khona abi nde sana melede ma lahu fil akhirati min khalaq nunde no auza dodo alaki lede matine di alikiyama zagbe lede matine di alikiyama zagbe bo na rebe de mi no gbe me bo waso kaka lede mi dudie to fo we nan de ma onuko do etautu etun gbe me bi gere islam e ma islam zo gbe me wala bi sama shara'u bihi anfusahum law kanu ya'lamun ni do poropo mi to nyewe mi ma on to nu mu nko sin gona so dagbede era lokona mi ni do poropo mi to nyewe mi ma na no iba kun bogbon ali ogbegble mo nkole dodo nu enele bi se nu nyina kan ele mi na mo rebe de koyo leme nu de gbena mi la tukhallitu al haqq allazi bayanatihu lakum bil batil allazi iftaraytumuhu waktharu qatmal haqq sariha yedo nu de yin do enu gbogbo de asimiton eso yin de kiko name abi amasin biblo name de asimiton mi madonna wulu do podo nu nyira kan de volepo setitane awego nahana ani shay'ani nu awe de gbana mi le tita wa yido mi maze nu nyira kan gona nu dagbede mi yewe waqtimanu la haqi boaze nu de inu gbolobo ze sedo do nu de by the fine wa yido izharu la haqi li yahtadi bidhalika al muqtaduna ni adon dagbede asihu wa dagbe lo ni gbetole ni mokan ni gbogan fo to yun ali ene lo inde de bibara me de gbeme fi wa yarju daluna wa me obu alile ina to yun ali ene lewe iko de epo bo mi na ti me na mi ni mi ni do yun edo be nu de yeyi lodo ama wiwa mi ni ma se kon ro popo ojijire na mele na do wuro me kweledu abi na do yin nu de na inu klo de menu kume bo gbetole na de pipa mi wi ene le enya zo mi ton le bo mi no wa mi va ma ala subhanahu wa ta'ala al-muqallib al-qulub de no lili ayi gbetole ton me yin do ye ti do nu mo kole me ma oni jale bo lili ayi me bi se ton do nde ma onyi wa na bo ko me do me kind of be yele nde no boyele ni e ma o mo pajire miracle dia ye modi nanu ya no rebe me okuse era fortite dinde ma o mo ene a ye modi nanu ma na de ke bo lili ayi me bi se ton do nu boji we have a ma ala subhanahu wa ta'ala na Sunna TV de weziza tado gbara me bi se nande to ma o to le to bo dai ho be bo mi na so du le to de don ma o ni jale ni inu ko gan le me ma o zesedo do e de akwa to zan do ma tata Sunday ma bawa akwa ho ma o jale fi de zezo bo de zan ma o ma ke adi bo na bo me wa de aso afi ole bi se jijo de no yodo alafia dewe zebo de azoro wana ma o ma ke adi bo na ji aso mero ko to no pe bojo pe ton to jo fi do bojo nti to ton ledo ma o de chichi oto e me kun do weziza yo bo ta weziza dagbero ko to gbele ye ma je ko lobo mo nu yin kan re pe mi me no do to mi bono se bono kunle dagbe ma o ton ena tina do ko mi to le tede me mi de subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله